Hauji akana mongda aikhoige Athouba singa yeknaba singa Myanmar da khut thoknare haina social media page singa thaganarakle kadai phawba sumba pawno haiba akupa marol khangminanaba official of Pawai Ministry Manipur da lakhiba Supreme Court of India ki judge singda Relief Committee Manipur na Relief Camp ta leiriba IDP da khudongchaba kaya pibinaba point taraga humdo yawba memorandum pisenkhre mamang sahi 2023 gi May 3 dagi Manipur da thokliba tha kungani thoi suraba irang asigi matangda yengsinnaba Supreme Court of India ki judge taruk na saba delegation ngarang ayuk Manipur da thunglabaga loinana judge mari gi delegation Sursanpur da chatlure judge singna Sursanpur amasung moirang da hangliba Relief Camp ki IDP singa unabaga loinana legal services camp medical camp amade legal aid clinic hangdokhe masigi matungda ngasi Relief Committee Manipur gi chief coordinator Thoidingjam Bon Khurai coordinator Haisnam Bijenti Devi amade coordinator Yumnam Somorendro Singna khuyek piduna Manipur da leiriba Supreme Court ki judge singda point tarago humdo yawba memorandum ama pisinkhre memorandum asigi ahanba point ta misam miyam ki mathakta khulai paiba singna chathariba eteka se khudakta thabak level amade khudakta action lakhutuna lebak asigi satnariba law gi matungina cherak pigadabani ani suba point ta yariba makhai atenba matam gi manungda IDP sing ase masa masa gi mayumda hanjel hannaba thabak thoram sing paikhat kadabani ahum suba point ta state asida leiriba miyam sing ase state asigi manungda atek akai yaudana sathok sasin yahan gadabani mari suba point ta Relief Camp sing da leiriba IDP sing da sammanaba matik saba remuneration pigadabani manga suba point ta IDP sing da lemna layeng bagi khudong chaba sing lemna casualty OPD amade laboratory test tawba phanganba taruk suba point ta hanadagi anaba loina raglaba chronic disease IDP sing da lemna medical treatment gi khudong chaba phanganba taret suba point da mahitam liba IDP sing da mahitam bagi tongan tongan fee sing haibade admission fee examination fee registration fee hostel fee sing ase university phawbagi thakta mahitam liba mahiroi sing da lemna phanganba nipan subada government amadi private institution singi recruitment sing da IDP sing da ahanba khudong chaba sing piba mapan suba point ta Relief Camp asanba yum amadi khangna chanaba mari matagi mayum da sangjafam lauduna leiriba IDP sing da sap manaba khudong chaba sing phanganba tara suba point ta tongan tongan ba wakhalgi anaba singna maram oiduna masa matanta seasoning bagi wakhalon lakhandana ba IDP sing da sang naina counseling pihan biba tara mathoi subada point ta IDP sing gi oina tongan ba grievance lama hangdokwa tara gani thoi suba point ta IDP sing da masa masa gi se sang sing haibadi domicile certificate OBC certificate birth certificate land record na singba kaya thinthaba tawtana pithok piba haibaga loinana taraga humdo suba point ta hairibadi IDP sing da Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana PMSBY gumana singba sahigi oina lupa kun thiba personal accidental insurance yakhon bahaibasine loinana point tara humdo ase athuba matamda thabak ta onthok piduna IDP sing da khudong chaba phanghanaba lokhatpam thokpa thabak sing adusu lokhat piyo haidi aranba sensa sumthoktir phawba delimitation tawba yaroi haibasi miyamgi apunba kholaw ama oiminasi haina amukona phongdokhre chatliba sahi 2025 ki March taragani panda Supreme Court of India na tha ahumgi manungda India ki North East ki state mari haibati Arunachal Pradesh Nagaland Manipur amadi Assam da delimitation ki thabak loisingadabani haiba matam pikhiba leirabanina Manipur gi miyamna delimitation ki matangda asengba sumba census da yumpham oiraga delimitation tawgadabani madu natragadi delimitation tawba maram chade haibadugi asetpa phirep ama lominarasi haina All Manipur United Clubs Organization amukona miyamda appeal tawragle amuko gi Secretary General Pratap Laisang Themna khuyek piduna press da thadorokpa miyamda appeal tawba serol sina makha taribade delimitation gi wafam ama lakpada Manipur da khundaminariba phurup singi marakta misunderstanding thoktanaba delimitation gi thabak khudimak asengba wafam document da yumpham oihansi haibagi phirep leminasi haina su phurup khudimakta serol sina appeal tawrakle loinana delimitation ga mari leinana kanglop amagi wakhal nungairoi wahai wata sizinaduna social media na singbada thagat pidana baso amukona appeal tawrakle amukona miyam da tawrakliba appeal gi serol asina makha taribadi changmanaba mi masingda yumpham oiraga parliament lok sabha amadi state assembly gi mihut sing khanana bagi damakta delimitation tawba si yamna tangai phadaba ma oiraga so state ki oiriba phibam gi matungina delimitation asi apiba matam gi manungda tawba natraga tawdaba haibadu so lep
उटलिबने सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर मतुंगिना नॉर्थ ईस्ट की स्टेट मरीदा डिलिमिटेशन की थबक लोइसिनबा था मरी की मतम पिरक्लबसु अखोय मणिपुर गिदी अरानबदा युमफम ओइबा सेंसस असि चुमथोकनबा अमदि मिटोक खंदोक्तुना नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी असि मपुंग फाना सनरबा मतुंगदा पुथोरकपा असेंबा सेंसस अदुदा युमफम ओइरगा डिलिमिटेशन तौगदबने हाबसे अमुकोगी लेंद्रबा फिरेपने डिलिमिटेशन प्रोसेस असि हौद्रिङैदा मणिपुर की ओइनदि डिलिमिटेशन तौबदा ख्वाइदगी मरु पुन्ना पिटिशनर ओइदुना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमदि स्टेट गवर्नमेंट की मकोक थोंबा ऑफिशियल मंगागी मथक्ता हौकिबा 2020 की जून 13 अमदि 13 मणिपुर हाई कोर्ट थाकी लोइनना केसे अमदि इप्साना पिटिशनर ओइदुना अतोपा पीआईएल अमसु फाइल तौरबा मतुंगदा 2020 की जून 19 दा कोर्ट असिना एमिट तौख्रबने लोइनना आधार लिंक तौरगा हेड वाइस अकाउंट तौदुना 2026 फाउबा लोइसिनगदबने हाइदि जेरोल असिना अरोइबदा हाइदबदि सेरक्सिदा हंदक था अहुमगी मनुंगदा डिलिमिटेशन तौबगी ऑर्डर थोलगलिबा से मणिपुरदा थोलिबा इरांग असिना मरम ओइरगा पांगथोकपा ngamloidabana maram oiraga oithokloidaba amani paramaduna asigumba delimitation asi आधार कार्ड लिंक तौरगा हेड वाइस काउंट तौदुना 2001 की सेंसस असि हाना जुमथोकदबने मदुगी मतुंगदा मखा ताबा डिलिमिटेशन की थबक असि पाइखतपा करिसु अयेतपा लैते हाबा वाफम असि थमलकले लोइनना हाना संगसेलगलिबा प्रोसेस असिदा मखा ताना लेपतना संगसिनबना अहेनबा खोंथांग ओइगनि हाइना लौई हाइदे आरामबाई टेंगोलना ड्रग सिजिनाबसिंगबो लाइसु तंबिबगी कैंपेन अमा पांगथोकदौरे आरामबाई टेंगोलना लाइसु तंबिबा कैंपेन हाइना मेंथोनबा ड्रग अवेयरनेस कैंपेन अमा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग नुमित्ता पांगथोकनबा सेम सारे हाइना आरामबाई टेंगोल जनरल हेडक्वार्टर की कंट्रोलर रूम ऑपरेटर लाइसम रोबर्टसन खंगहलकले मतम खरगी ममांगदगी हौदुना रिहैब सेंटर सिंगदा टेंगोलोय कयाना सर्वे चतुना ड्रग यूजर सिंगा वारी वाताई तौदुना डाटा कया कलेक्ट तौखी मसिदा सुनतना ऑनलाइन की खुथांगदा पब्लिक पोल सर्वे अमा सिंदुना कंगलेपाक मणिपुरना सुनबा डाटा अमसु सेमकिबा डाटा सिंग अदुदा युमफम ओइरगा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग नुमित्ता यामना चावबा प्रोग्राम अमा पांगथोकतुना लाइसु तंबिबा कैंपेन असि लॉन्च तौनबा सेम साबा लोइरे हाइदि जेरोल असिना हाइरिबा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग नुमित असिदा पांगथोकदौरिबा प्रोग्राम असि मनुंगचना आरामबाई टेंगोलना फागतकिबा ड्रग मचिद सिंग अदुसु यामना चावना डिस्पोज तौबगी प्रोग्राम अमसु हापले हाइरिबा वाफमसिंग असिगा मरी लेनना डिस्पोज तौनबा थंबा ड्रग खरा खुराइदा थोकिबा थौदोक अमदा कंबाइन फोर्सिंग यूनिट तगी पुदुना चटखिबगी थौदोकसु लैख्रे हाइना जेरोल असिना हाइके थीबा खंगदना लेरखिबा अविनाश अमदे एंथोनी की अरोइबा मथौ मंगाम ngasi पांगथोखरे हौकिबा चही 2023 की मे 3 दगी हौना मणिपुर दा थोकिबा इरांग असगी मनुंगचना 2023 की नवंबर 5 दगी ngasi फावबा थीबा खंगदना लेरखिबा अखाम अवांग लेकाई दगी माइबम अविनाश अपोपा माइबम हेमंता अमदे इंथौजम एंथोनी अपोपा लेखिद्रबा निंथौजम सुंदर की अरोइबा मथौ मंगाम ngasi पांगथोखरे ngasi अखाम अवांग लेकाई दा पांगथोकिबा लेरोन चनबगी थौरम अदुगा मरी लेनना थौदोक असगी मतांगदा सेमकिबा जेसी की मेंबर सोंगथांबा संतना फोंदोखिबदा उकी मिलिटेंट सिंगना मिचम मियाम कया की युम कई मैना तुमना थादोकपदा नतना पिकलिबा अंगांग यावना मियोय कयाबु तमथिना हाटखिबगी मनुंग चन्ना कुमजा 2023 की नवंबर 5 ता अवांग सेकमाइदा थबक अमगी चटखिबा सही नौरिबा माहिरोय अनि मफम खंगना मांगखिबा दुगी लंगला लंगजल पुथोपिना बलेंगा की माइकैदा कन्ना तक्सिनखे अदुबु ngasi फावबा मखोय अनि के चपचाबा मरी मखोंग अमता खंगदबना इमुंग मनुंग अमदि लेकाय मियाम गा तानरगा पांगोंग न महुत सिंदुना मखोय अनिगी अरोइबा मथौ मंगम पांगथोकपनि लोइनना मफम खंगदना लैरिबा अंगांग अनिगी इमुंग मनुंगदा ऑथोरिटी के माइकैदगी अंगंबा मतेंग पिबिनबसु ऑथोरिटी के माइकैदगी तक्सिनगनि हाइखे आरामबाई टेंगोल यूनिट 44 ओयुमपोक्तगी वारोल अमा थमलख्रे मदुदे आरामबाई टेंगोल यूनिट 44 न कोलिबा लंबोई खुल नोंगसुम ओयुमपोक वाखोंग पोरुम मनिंग सिंह हाइरिबा मफम असिदा तौरिबा थाबल सोंगना चिंगबा हराव कुमै सिंह असे यूनिट 44 गा हिरम अमतदा मरी लेनजदे लोइनना अयाबा पीबसु लैजदे मतुंग तारकपदसु लैबाकी तंग ताबा फिबा मम खंगदरबा फावबा हराव कुमै तौबदा आइखो यूनिट का हिरम अमतदा मरी लेनजरोय मदुदा थोलकपा अफाफातगी ताइता खुदिमक मसा मसाना पुजगदबने हाइना आरामबाई टेंगोल यूनिट 44 कंट्रोल रूम ऑपरेटर एस किरण मैतैना खुयेक पीदुना थादोरकपा जेरोल अमना खंगहलकले ngaranggi umanglai haraubada maring marang hanba Spiderman amadi Hulk sakhiba karan taukiba singdu miyamda ngakpiu lale haina sengdorakre mathangda iduning thaudagi wafam khara thamlakre madude military junta amadi NUG government attack satharakpodagi Myanmar da KNA biseng arugu phibam da leire haidi
Pant Burma leptana nomai kapnariba se numit humni sure Kangmang Phai Burma Kukigam Pantha Panda haidiba se tamu manungda leibani NUG exile government hekla padage ngasi phawba Burma army amade mahaki allies singa nomai kapnaduna lakre NUG government haigadabante military junta government haigadabane thadau translate tawliba misak asina military junta amade NUG gi khenaba khangdaba male military junta PDF anigi marakta makhoigi khwaidigi phawba kholai bom sijinaduna kapnabda mioi lising henba sikhre mafam asi capture tawnaba honaduna lakle hujik phawba capture tawnabadi ngamnadre mafam asibu capture tawba haiba si tawdraba yadaba pandamni maramaduna mamang tuesday dagi nomai kapnaba leptre haiba aikhoigi reliable source dagi taba phange pawgi likhun matungina NUG SR4 gi makada military junta gi mathakta attack tawba du fail oikre hojik SR8 gi makada military junta gi mathakta attack makata na tawragani Myanmar army na anti drone jammer na singba khulai makhal sijinaba maramna PDF sing lengba freely attack tawba ngamhande mamang da su military junta gi yamna sathiba attack ta PDF battalion da misimina kaya yaukre aikoi gi tasapa ke ne bi kya ma su sikre atopa pawgi source amada NUG government na so tasapa ke ne bi sing attack tawrpada aikoi gi mi yamna hena sikre haidi adumakpo aikoi gi ni asa handre translation asida military junta amade NUG government da confusion khara leba male thadau marol da translate tarokliba mioyase military junta na NUG government ga khenaba khangdaba male maramaduna NUG government na kuki militant sing da attack tawra I hariba si aranba paw oigani military junta na tawba oigani natraga paw phawnadaba khangnadabadagi attack torpa ama oigani NUG haibani national unity government haibani pro democracy MP singna Myanmar wangma da semba sarkar ni hojik pudi Saigang region da office laire NUG gi amwing adubu PDF kowi haina iduning thongna information amakak translation thamlakle